Renungan harian Lambasa Toraya tula dibasa sia la diperangi tu kadan na puang melambi itu temo tanggal misa bulan karua tahun 2022 yang motu diala lamai Hosea pasala sang 22 angka misa selako angka sang 15. Apa dolo jom itu tuang kusia sulu solanasang mai komi tapalaku pa tunduan ta mas sambayang. Kipudi sia kipakalabi tu sangami opuang melambi totemo belan naki kanasai kumua yaitu mamasemi sia kaboromi tontong bang mempayan lako kami si misa-misa. Melambi totemo opuang laki basa sia laki rangi tu sukaran alukmi. Masambayang kan mati kalemi opuang den nupa ami pamatoto kan siami bengkan ni pengertian melo angki madin unnannungi te sukaran alukmi tula mendadi pearang sia la mendadi penuntun melo lan allo katuangki. Kamasaikan opuang angki madin umpirangi meloi sia umbasai te sukaran alukumi. Yang mote tu pas sampai angki tu kiparampo matetel sanganna puangki puang Yesu. Amin. Hosea pasala sang 22 angka misa selako angka sang 25. Nakot tu kadan na puang yaitu Efraim umpo dia angin sia situturan allo unula angin matallo napa apa ibang tu kamorangan sia kasanggangan untanan basse sola asyur na ia tu minna diba lako Mesir den karakaranna tu puangna Yehuda yang moto anak ukungi tu Yakub sitinaya kedona sia la papakkanni sitinaya penggauranna lan bang siapa patambukanna indona anna pakenami tusiluna na yatonna matona mo si bobo mi puang matua si bobo mi misa malaika anna patalo tumangi mi sia mengkamoya umpalaku kamaturu-turuan lako puang na kabu tuimi tu puang dio betel na dio nani makada tu puang lako kaleta. Dia mau tu puang kapenombanna mintu madan dan maritik puang tu sanganna. Ya moto tibalik mo kosule lako kapenombanmu. Kartitui tu kamasokanan sia katonganan sia tontong ko maaranuan lako kapenombanmu. Yaitu kanaan lan lulimanna tu timbangan ma pakena umpogau pa kira-kira. Apa makada tu Efraim nakua tonganna sugi mo na yaitu kasugirangku daka kumo yaitu mintu dakaku ta na diapa tu kakadakian dio kaleku tu disanga kasalan. Apa aku mo tu puang kapenombanmu tenpon dio mai tondok Mesir. Laku patorro poleko lan tenda susitonna allo kasih rampunan. Selama kadana laku mintu nabi siala kupok lakupo Buddha tu patiro mendeata selama akadana lan pasusian
nalopian mintu nabi. Mui inan kakadakean tu Gilead anna ta pisan mo gaina tu pa tondokanna. Mui anna pemalaran ni tau tu sapi laki Gilgal. Ya duka tu inan pemalaran la susimo batu di tombon diong kalo paalak. Ya tu Yakub malai mo lako padang Aram. Sia tu Israel di Kurinni. Ia urampani kapa tu misa baine sia belanna la urampani kapa tu misa baine anna mangkambi domba. Apa tete dio misa nabi anna solanni puang tuto Israel lan mai Mesir. Sia tete dio misa nabi anna dikambi. Yaitu Efraim me pakdiran tongan pena apa puang na umpasulian ni tuta rarana sia umpo balai tu kamatunan napogau lako puang. Rampo inde moto tu kadan na puang anak ia tu disaburan torroto mopa ia motu kita tu tontong umpirangi sia unannung kadan na puang lan mintu allo katuanta. To matuangku sia siulu solanasang yate kadan na puang lan mai Hosea pasal 22 angka misa selako angka 15 yake dipakondi dikua pokadai uningaran penggauranna puang matua. Batu kediboy dalam Tama Bahasa Indonesia mengingat perbuatan Tuhan. Uningaran penggauranna puang matua. Tomatuangku sia siulu tu di pekaboro lan sangan napung Yesu. Ditandai kumua yaitu to Israel ia memisa bangsa na pilih langsa puang matua. La umpomana pangallo kasalamaran siapa sakke dio mai nene todolona. Na poparanno to Israel te kadi pilianna. Ia rakai nenek bang tang mengkilala kumua. Ia tu pangallo tu di aluran ni lana toe manda sia tontong lan angkaran lan kamaseroan. Ke di pelalan ni lan kalingkanna bangsa Israel inang pembuda tu tilende na tumang kamakarasan pena sia na pamatuna tu kamaseroan na pangallo na puang. Tomatongku sia sulu solanasang ulendui Nabi Hosea anna pakilalai puang matua sia dikambelangi tongan tu kasalan napogau. Saya lako tu kasalan napogau nenek todolona si tonganna taebang misa apa tu lana pomadau pena lana tandai kumua na pilai puang matua tangnyara belanna kamelonna sia kalosonganna diomai bangsa senga sangadinna si mata-matari kamamasianna puang matua. Ya moto ya tu kasalamaran siapa sakke diomai puang matua sipatu diterima ma kurre sumanga dirande ma pole paraya. Na umba ladikua umpa manasai lan katuanta siulu solanasang ya motu la tontongki la umpapayan katuan masero umparakai kama indananna puang matua sia umpatorro masero
pak kamasen na puang. Ia tu nenne ebang na potobang to Israel, ia mau tu kamakarasan mado penawa sia menomba lako kapenomban senga. Ulen dui Hosea anna pakilalai puang matua kumua anna mak sosoran renge sia membalik sule pengkara pai puang. Hinde mote nani mempayan kumua inang masokan puang lakotonna. Mangka moki nalabak puang diome dosa. Na ala anak miki la mak mana lan pangaluna ya moto la tontong moki mengkarapa lako kalena umpogoi tu katuan masero anna tontong pasireki kamarampasan da anta tontong umpogoi tu kakadakian sia mintu angga tang naporen na puang apa la tontong kia uningaran ni tekadan na puang matua kumua inang puang tu tontong uningaran penggoran na lako kita mintu toma rupa tau. Ya mirato siulu solanasang may mo kumi anta tontong mak kurre sumanga mak pole paraya langan puang matua. Rampo inday mo to tu kadanna puang matua anaya tu disabu torro tomopa ya mo tu kita te tu tontong uningaran sia umpogoi tu kadanna puang lan mintu allo katuanta. Amin. Ta masambayang. O puang matua ambe makuasa do tangan alangi. Makur sumangakan belanna mangkamukan mi bentu waktu melo urangi sia umbasai tu kadanmi. Denupa na yate sukaran alupmi opuang la mendadi arang sia la mendadi petunjuk melo lan allo katuangki. Ki kana sai opuang kumoyete kami tonmi inang tontong tu kamamasianmi lako kami simisa-misa. Tontong tu kabromi lan mintu pengkarangangki. Ya mirato tae angki maadin la soro leko yomai kaleni. Apala tontong kami ma kurre sumanga ma pole paraya belanna iatu mama semi sia kaboromi inang tontong bang mempayan lan kaleki simisa-misa sia lan keluarga sia lan mintu pengkaranganki. Mas sambayangkan mati kalemi opuang upas sambayangan ni temai mintu anak ampo tulan pengkaranganna sia lampas sikolanna kamasei opuang benni paatangaran melo sia benni kameloan umpogo tu situru lalan pak puremi. Kipas sambayangan duka te jemaat Tangerang benni
kabataran sia kesehatan melo dan nupa angki tontong sehat ungkarang mintu tu pengkarangan mangkamo mi papatuangkan lako kami. Masambayang duka kan opuang te toma parentaki mulai jomei presiden taru roko RW sia RT beni kameloan opuang den lupa anna parenta meloi te negara Indonesia. Opuang matua ambe makuasa masambayang duka kan mati kaleme sambayangan ni tumintu sang siluranki la umba ni ungkarang ni tumintu pengkarangan la indena Tangerang la jona lu mambelanna kampai siapa si kambelai mintu kasanggangan angki madin tontong lan kaboromi ya mote tu pasambayangki tu kiparampo lan sanganna puangki pong Yesu. Amin.